Ütө күннен бүгүн биһиги агас кепсетиге ыңгыран олорбут ЖЭО коммунальный хозяйство энергетика министрин Гаврил Прокофьевич Левины. Ütө күннен. Берини ытыхтара биһи журналисттар быт сахайрака журналисттара Александр Тарахап, онна Анивера Акимова. Пастан туран гөрүп ошо дороба. Дорабылырым. Онна улантан бу халамыт хылыян жа оттук сезона бүтен чугахан эрден. Билен туран котогул сагыша хартар булуктах кайда кардыбыт бу сезону, оттук сезону. Кырдык тоныгы мый көрүктенди бит. Билеген атыпитеннай сезонны талганан бара турар. Ол курдук тон опсай асанканы берери боллакатон быйылгы кыстыкпыт ахыта былырыңгы кыстыгы кытта таңне кахап ол уровенигар аханарабит диен онутон кыстыка белемнен кирер битигар алта муниципальный образование паспорт готовности буттара онон сүйз бұрған условно кирдибит диен ағынан кыстыка кирбиппит тоде атын муниципальный образованиялар көйен паспорт батақтара атон быйыл былырыңы тағар элбэх бир муниципальныйнан элбэх тух ну как бы бир муниципальныйнан эби уллах битти эти паспоры сүннүнө тон ол проблемата муниципальный телилилер олар де белемнәһин итинне көян үле хамнас барбат оннан бу кенеге кемнәргә үңсү хасы кирере сүннән бу управляющий компаниялар эти олар делери обслуживайдылар намагаттан итинне ну үңсү хасы обычно кире онтон этеребит боллахатон бих министерство итинен центральная диспетчерская служба дем бар. Эти служба бу тугрукку кана быха кетен көрү оперативная информация нокомуяр кине болустарга бар идина диспетчерская службалары кытта предприятиялар диспетчерская службаларын кытта он эти главное управление МЧС он МВД службан кытта сахивастан үлелибит отон предварительный түмүктер бит манныктар кулубур технологический кехи 109 белетенне бөкемнерге булырын батчага сүйсүгөн эте бир случайынан агаяк онон да уровень мет бир угунан баран аварийная ситуация без белетенне ол курдук аксынне то есть этинне ыйга бу марка бехелегер потреб кооперации эти котельные гар на сахалны такадибта котельные тестен оно шүбе эти токсуню то есть сетинне шүбе бир күнүгөр онотон ол же сука игар котельные запустамыта угунан баран эти олар делерне каста дейни шүбе төтчиглага дери на аварийно восстановительный барбыта мантахана тон те токсуньо ига иккеми аварийная ситуация үски хиджибута те усалдан лугар кумстакат на Минобразование ведомственная котельная игар бахар была хиджибута он тон оперативная метора лута лахан тонгру сахалын такватага он таханан те усмая районыгар белкачи бехелегар дизельная станция баян халбута онотон котельныйга резервный источник бар болан оннаты энергетиктер оперативно вертолеты сакастан дизель-генератор неме тоқтағына тоңу хаты таққыбатаға этин таханан алдаңга онна зырянкаға автотранспортная техника компенсатордарға тоғы түйәннер неме сақаланы таққа дебута аварийный бригадалар оперативно ремонтнанар ити сахалын неме торатан улахан тоңу хаты тақвата. Этеңе таңара көмөтүнөн хин улахан тоңу хаты тақсыбата. Оннан биле улахан авария дей боллади. Бу тиксиге бол быгымайгы курдук. Быгымайгы таңара көмөтүнөн болбата. Болбата. Ити барата биле түмүгө болду. Арыйда вот этеңе кыстык түмүктен эребит. Угунан барантон ити
солунан кыһыңы холунан тахыга тиннеме кекке ырахаттар үскө хиҗибиттара сүнүнә инде котугулуу илиңи руяттарга каланкар түһен онна көлләр үрүстәр шөйдүк томакка сол куйдан ахыллыбыта графиктан иннегенан тинне кетке нәһлинәк буннарга көлөһөттөн үлели хиҗибиппит. Григорий аспекка Егоров Насманна келен каланнатыгыт көсүбүтэ, онны типа пруме иппытыгар кин тухтебите. Бу ити кахас, хапас нормативын уларатаммыт, улатнаран берди биттеди хеп. Улаты холур билигин ни балага нече кыгыны торук бу болай. Эхил өттүтэ ордуга сыгыракан болу ден хибекилилдерди. Ол тирдеттер били эдде тиени хебитти бир жыл эдделе. Депонационный запасы. Вот, он тугавыт. Этинник төтии тахылата сылайы булан булырын бырбыт сөҗәһалынан онагар тыгынча тонна ити страховой запас эбилләм бирбите. Ити страховой запас исә 2 тыгынча 9 султан оғыллан турар. Холовыр ити уп терилтега. Оны та энергетиктер эме 2 тыгынча агасылтан этник туох страховой запаста олороллар. Ол запасы эти булырын элбетен бирбит. Эти үле постоянно барар, потому что улох төгүрүк сезону тууру сапаха оңорорга элбекип качынада. Уну сразу 1-2 жылдан кихикаян баарбат. Ол энте сылы быхатинник үле барар. Быйыл эме этинник үле барыга терилтелер уже энергетиктер быйыл дизельне оттуктарын сезону түмү хорох нехленинак буннарга, оны эти губ жилищно-коммунального хозяйства терилте сорох рахатар нехленинак буннарга улох отопительный сезону бүтүер дери тастылар. Эги балагына это болду? Ага, кумуйога хен орто халмага тохпут буламытын кыян толор батыбыт, тогуан 5 биргенге тахардыбыт, угунамаран тинне тон минимальный хама күчүгү хапаспыт үснехлекке 90 шүбөгүнүгөр тиер билген аганы оттон олорбут, унамата билген туах бу отпитинде сезон биттагана жонно өсө кемейден көрөн өсө неке кемерелер ылыктара ол мерелер ден особенно орто халымага бу сиринен эрде кыһыңы хула арыйы бапыр деген ону Габриэл Прокопьевич, онтон эти запас 1 жыллага таалар да битер 2 жыллага да. Отон Биден калалар битер лох эртебай холу бирде халмар. Вообще ото бихи кутулустарга 2 жыллах тугуйдя бит. То есть быйыл уже эхил Эйги саппаһы идлебит олор. Огурдук этинник балтара 2 жыллах пас барар. Ол биле туга теллен тиитинен тинник ухун. Атак боллаганы билген бихи рахатар нехлинах буннар уже барытын терден олоробут. Колобор үһә калым үһә жаңылугар этинне 15 тыгынча тоннаны Нижнеянскайдан успейдан меддебети бит угунан баран батагай сапаан сотугар ити рахсатар бехелектери барытын саптыбыт этинне алтын нехлинах бундар атапитинне сезон үсө уанага сылы бүтүөр дири хаппааран олорор. Ондан батайга бола уунан идек бит. Дигинен ити бу кенники кемнерге 3 жылга, 3-4 жылга ити жаңы индигирке өрүстер тох судоходнай биле туга наха Аракан болан ити бихи схема көсүппүт даже сорох хиддерге ити урутан ден автозимнигинан кыһыңы болнан тахабыт. Ото кыян үспейдә битне ону химбируннан идебит. Ону то быйыл ити муамага ме 2 тыгынчыдан такка тонна нефть ундан идиллега. Оны те питим курдук. Үһә жаңы оны те үһә калмага метне 2 тыгынча хәтта 100 чох аме ундан идиллега. Вот. Онтон сыламатер болаха билигин уз жаңылуугар тиита хылдете бара турар. Онтон обычно кинер май ортотун деки тахаллар билигин
юка кирге дери солкаян аньяллыбакка турар, тонно колонна барар, эти традиционно сылайы бидде аньяллар, онно хондук сейдня төкүллер. Оны тумакка билген чок тахылла турар, оны булан туулу денеріне бит, оны сайылыкка, оны депутатскайга бәтигер тахыллахалар, оны депутатскай болат түгірік суаллах, оны әмие бі ердеттен предприятиялар страховкаланан кыһыңгы суал буланыгар келереннер таха табыттара, оны тетін биллер причиненнен немeye bulan tolbata onunla madno tohtari soğuk bilgin atapitine sezonu tümüktürge sapaz var onu da bilgin sol уже ahlan turar onu da bilgin maşinalar уже Сапаны тоқы керекқа. Қочоңлай бапырғанда, келінге кәмінге бұл республикаға саңа қочоңлайын дайдар тұту әлбәті, оқырдық әргені де саңарды бар. Бұл түхі саңа қочоңлайын үлі керері тұрары. Аспытсылға бігіге түрдің бір котельные үлі әгілер біппет. Бұл, конечно, это ГУП жилищно-коммунальной территории финансовой положение тагырхан болан инвестиционный программатын мораторий билерди бит 2 жылга уатты 10 жылга онан неханга тутулар токтотулдан тураллар угунан баран Ситерида. Хеттуан тоғын бірген готовностағы объекттері салғы тұтабыт. Уже бұхарын ұлылла. Енеген антон примерно республика дүнен 36-39 объегі келерге бұйылыме бұланнан олар. Әбантеті әсі бұ темаға болаққа. Әте саңа технологиянам оңылы бұд қошуғанайны туғаны қайдағай. Әте министр бінен кеметеді армон тәрілтеген терморобат дені да? Чоққо өлелер автоматизированный котельныйдар бастан 5 жылға армон тәрілті ламтықаға меяқаңласқа келерен тұрар. Онтойын халған бұлырын 14 жылға даже келер бітекіне. Бұлырын хетте ұнық котельные тутан келерді бәйтін қачытығар. Вот, то етеулі... Жоқ бұтыр хәп түбәрді. Хәп түбәрді. Токені специально ол заводқа проба илден, онна лабораторияға көрдірен ұнық bu kangalas onu kim karbalak çogor öyle yürüme projetten onun olduğu kaçınaydır. Yani ton eti 14-15 yıllarga ülelen bu yılgı kıstıgamiye относительно этенга туратылар. Onun автоматизированный котельный. То загрузка-то ручной, трактор загрузкалыр контейнерга. Онтон атын просыга барыта автоматизированный. Енеген то без условий вытягар үлелерден көрен олар бут быйыл эти улахан тәрелте витамия губ жилищно-коммунальное хозяйство витник бир котельные ланбровалары гидер булырын үйәбилүгән доктор бута ондан чаханай тохтар предпринимательләрме эти направленияларны үлеләнерен. Эти улустарга эти кәфсәтеңди Үлілер, тәрілтелер тұғынан бейхеманна тақсан сюжет ұстуыппыт, оқудығыр Сантрасов, Анивера, Акиму тақсан намға тақса әдебіттіра. Тын бұйылға тәпейіне сезонаттың бейхем әбет түрі бүтінен әтенгі түміктәнер әбет, техническі күнне өйлі қамнасын бір бар. Ата завоз бұд бітті, күхіңі түгер ұлған аварийна ситуация таққылата, түкішілі бір бар болықта. Осы балығанеттен бәм сыналый бинан куханага. Бихи эти такка жыппыт намга эти теплая энергия кимете. Намка мультиплая энергия телта такка жыппыт ол курдук эти кинене үчүттүк билерин болу. Ол курдук болара эти кинилер эти өлөнө өрүс уңарсытар көбөкөн фрунзе арбын нехилеген чагынай жээлерин үксүн. Ол тоғыз бірген бардың итетер, кini итетер сетеменен уже тардан олар, қачы олар ден. Ден жүппіт, оны де келінге кәмінге бұл тұғы сиригер тұғатай кейін итетер сетеменге қолбаған күскетілі тұрар.
Onu kori itinden ben tuak sanalakın. Onu Büyük oturulan inniki ötötü Respublika tuak Hükümeti, ülkeleri. je kintiге kullanılır. Atон ити үле бара турар. Сүнүнөн ити эпики курдук тыгеригер кулбубут. Итине аспыт 2016 жылга 2209 дие колбомута. Онтон 2217 диете электроотоплениега тибили биле районнарга колбомута. Итин таханан примерно 900 такка семья Минтруд линиятынан көмө улан субсидиялар тураллар, центральное отопление ахулбанарга. Вот, эти летон халганан барыга только билигин би ари механизмын улараттыбыт. Урут соргото государственная программанан барар эте, оннан предприятиялар софинансированияларынан предприятия, он на муниципальное образование, он на тягана дюннор. Вот, эти механизм билигин халганан барыга, он поддержкалан быйыл бюджетке эми үпкөрүлүннө, эти биргана уак субсидия берен тыгригар диелерин комплексный благоустройство алагын килери үлетин халгахынга. Эти механизмы себе булырын 16 жылга Алмаз Эргенбан өңгө хагалабыппыт, онна хетте бирганнах чепсителибит кредит берилен 314 итник ну берилен турар, сүнүнө те горнай билүү татта улустара улаханлык токтатылар, туханнылар. Вот. Эти механизм эми дальше быйыл барыга, правда, то сумма-то кырабуло, потому что стартовый хума вот бегам миллион это, ол бүтүнү берилден турар. Вот. Он эти быйылгы ол бюджетке эти көрүлү бит хума 15 миллион. Ол механизма билген бередеге оңголланту бүгүннерге правительственное восстановление такого. Гаден Прокопьевич мен айтамын да. Эти холовар эти отнан эдити бу проган каридинде. Холовар булай билүү бөлө кулустара отнан эдитиге холбондуктарын багаралар гынан баран, от кымтата олус мөттө. Же этини өрө тардыга тохлегытылар. Да, этинне Нар карчы тийбеккен болар де үпкачы. ограничение бар, ото ханна возможно башыригар билгинде түлө халганан барыга. Унаматы сүрүн подстанциялар билген сабыллагынан агаллан тураллар, тоодетергет гыдык мощностьтара битен турар. Ол хинне билүү, үһә билүү Нюрба районнарыгар не сайдыга мандыкыр ачыкта. Антон эти 200 сүрбе күрүлө линия салгы тутулду. 200 сочарата бахарыларына да 200 сүрбе минне сунтар Нюрба. Ити үлете бара турар. Нетен Кастахылын федеральный министерство рыгытта үлеле хэммит Минэнерго одобрениятын ылан дальневосточная энергетическая управляющая компания ден терилте инвестиционная программа тынныңы билигин проект кинелер ыланнар проект оңоргаллар ол проект оңоллан биттагана кини инвестиционная программа тынын итүле халганан барыктак. Вот итне боллаганы иссе тох привязкалынан месторождение-то от пайка оңоллуктак олихин төтөрүттак соглашение төһөрсүллү бите булырын Алроса правительство ол двеук онна корпорация развития Якутии. Вот эти соглашения быгыт нам лин дорожная карта оңоллубута ол бередегенен төйтүлө бара турар. Конечно, то ол реально үлете ол проект биттагына сагаланыга. Билген ол потому что проект эргенен турар. Оны хаңардан ороханада, оны туах атпайка проекттан яннан. Вот онун итүле итидик тон бүгүнкү күн тургуна айтындык бара турар. Только, конечно, то но билген дагы 200 жыл надо. Неле Прокопьевич, маннык ити да. Эти кийин улустартан бар аттанагы нелектерге үкселери эте сан кочолай тутулган тураллар, онтон эти Ирак сытар. Олар 200 километр үстүчө
километр кудук ырахсатан нехлектерге эти санкочун туту кайда урулар. Ол кудук болан эти колобудур боллакка үһәбилүү хургулга бар, хургулга ден. Ол онно эпикедалы кошогонан туунан тутутун туунан ар болгомта ылылалык курдук кестер окудун олус эрге кошонан дактар. Колори итиниктерге төһө болгомта урагат экен экен. Ото республикадын бүгүн биһа тыгынчы 201 котельный бар. Онтон почти улахан аңара. Это ГУП жилищно-коммунального хозяйства почти 63 котельный кине обслуживайдыр. Көрөристер онтон 200 чеке котельный эти карбак турупта. Булыргы универсал диен, масс диалект диен, ник күндүк тохтар баллар. Угуна марата 2012 жылдан модернизация обсейнан бу дойдубутугар уна республика ати политика баран нетижетинен элбегөлөгү тылына диханада обсея төсүчкө котельный тутулуна угудан баран билген балыгынебыт барытын бюджетинен оңорор кыллыбат улехин эти 2012 жылдан эми хагаламыта государственный частный партнерствона тутуханада ден огурду ите бу билген сюжетке көрүлүбүт динамика мультипланерге 12 жылдакка бу филиал боллага ди Араксан муниципальный концессияга кийген акционерное общество болан кинети берәдегенә үлелән ите опытын көрдөрдө. Нигәнән тон бу эти механизм үлелир, он эти механизм эффективный, убыточный филиал это, билген то прибыльгә тахан прибыллакты онна лохан ите сахалны таквакка модернизация үтән саңа технология ва аны келердиләр. Намга диспетчеризация, автоматизация бар да, ити хана газ бар котельный дыргар. Мына таханан алданга концессияга кирбитпит государственное частное партнерство, онно колобор акционерное обществога берилди бите, Алдан району полностью колобор ол берелерин саганамия, ол филиал улахан убытактагата, убытагы берелер бута. Онна сылга 200 тыгынча чогу расходтуулар бу боллаганы бүгүн итежа районга тыгынча тонна чогу расходтана. Мына дагана тинне государственный бюджеттен онна терилте бәтин инвестиционный программатынан эметне котельныйдары саңарды модернизацияны үлете барды клубачеттерге. Алата алтын улустар геме итинди компаниялар бар булактар. Да, ол дехин бихи билген итинник балана булырын ти балан бихиднан бара турар. Ити 12 жылда хагалан булырын Ленский коратыгар концессияникилер бит, кстати, ити концессия бит бу Россияга бир бастан концессиянан биленнилер. Билген ти үләне бихи халгы табыт, ол курдук быйыл бестен кырата концессияны белемнәре үле ыта хаҗабыт окурдук бу хаңалас Нюрба районнарыгар Ябидеке огорокпут нотон эти тух инвестордан тутулукта. Олар кандай инвестор бар бихи баглах. Да, ну тахачылак кирен нада. Пригош эти бетектен тахардың дите. Холор гуп жыгыга улахан сүйне терилте болла ди. Нахат бабайдах оннотон иеде күйе кенникел бете. Ити терилте жылгата халгы кайдак болой диен. Хеп онно боллагана бусайнан мен өйдүрбүнөн онтон бу гуп жыгыга ити бюджеттен үптенен качсанан инвестициялан ити каченен болгон тутта. Баратын тутан баран кини ити энетерин куддук бу улус айы бытарыян туспа терилтен ол терилте кыгар туран нырыргар ити каченеде хаңардылдыгы булуктактар эте боллади. Ити билгенти эске дер дибит ити түгөр холобур бу министерстве ити мандыгренигитер денеттиң ди. Кайда халгы кайдак быгылакты камсанык бути. Ити жыга еген кайдак хабык койбой. Онтоте хепкеттигит бу терилте республикабыт хеттон төт биргенин кабан шүбагыс производственный филиаллах 9500 ки үлелир мөтелтәгә билеген дагына. Оннан сүрүн территорияда ите котугытар улустар.
терилте 2-3 суллааққа териллен турар биллеринен билигин кини бу кенники 3 сулга финансовай балыгынята кехиллен ырахаттар өскән олороллар ол тон причинете биллер элбэх счетный палата дүттен Минфин да түттен биһиги госкомсен рек элбэх беребекке оголунна ол беребекке түмүгүнен колобор сүлүн причинелере туактар бастыгытынан тариф тийбете ол дакастаныллан заключение бар. Тарыппыт нахана мыхтен өйдө билкеде. Тон Жон көйен төлөбөт. Хух тух тарифы биле резко үрдәппет политика бола кинелерге тарифтарга калды таккан примерно 2 миллиард сүйсөккөбай ити тохтанан уже заключение бар. Оны кихинен боллагана терилте тубу кекке хылларга краткосрочный кредиттер алган кредитный портфеле Иран кредитордорун кеттетикаян акспатуха, потому что Качельный тутары есылдак. Да, он то хүнүнен бастакы причина тети кредиттер албыт завоз, потому что сылая 6 миллиард курдук сумма эти завозка барар. Олехин кассовый разрыв өскүр, ол кассовый разрыв савары постоянно кредит алалар. Икехинен боллагана туах тариф источника тийбетинен вынужденными кредит алан кочонойдары тутулундакта тепловой сеттер кочонойдор тутулан. Бу 2012 жылдан 200 жордон качельный тутулан үлага кийде сүйсүрбе 5 бәһәттә карба котельная сабылынна. Онна тарифте установленный мощныга сәттәңар бүрген үрдәте. Иннегеннән технологической улахан заделойская тәтәне. Ол сотыгарите бихи бу сылая чахана делер кол бу вот почти 600 социальная бия колбанна. Вот. Онотон технологической кехилер 2 төгүл кучатылар. Аварийный почти 4 төгүл кучата. Итини баратын билинен булырын алтынны ыйга правительство жагалатахан турар. Бу терилтене чептиги дүйүлетин итехана надия. Вот. Эти депутаттарынан эме өйнүллен турар, потому что на комитеттерга, он на правительственный частка имеет не барытын бахаран депутаттарга бербеппит. Нянан депутаттар имеет его порухы шөйдүк билеллер, өйүллер, олехин эти распоряжение таккан, билигин эти үле бара турар. Конечно, сумма хүрдәгы улахан, оны 1-2 жылынан кихи бахар баттуга, олехин постепенный туах то кропотливай хүрдәг не элбэх үлегитилдән. Билигин онтон предприятие экономика такого нахох, тарифный источниктары бар. Единственное эти финансовый өттүнен Есть можотом хенди. Ие соһуллаһаллар, негенә реструктуризация бара турар. Кредитордарын кыттатны кепсети үлете бараттан отсрочка лан постепенно тидик үле бара турар. Оны государственный бюджетнен арас метод көмө тоқтанан буланнан турар. Ол курдук государственная гарантиянтан эти завозка кредитларыгар 1 миллиард 200 государственная гарантия көрүлүннө, 2 миллиард 300 бюджетный кредит көрүлүннө, онна 3 миллиард 500 2 миллион ите урукку ылбыт убытактарын хабарга этиннемия. Ите качы сразу барбат, быйылгы тахалат постепенно направляйтынар. Он эти прямой инвестиции курдугами өйдәми ханада, тен хорготами возвратной, тох лоурар. Негеннән 19 сүрбә хылга дире итетелтене бе чептик дивлетен утакта. Онтанте улустарга бытырыты дия хәптәтендик. Просто хостка тахка бытырыты политикатан бир
халалан бара буллар. Түмүгер кассылдан ити туга сүрүн туга диен, конечно, Концепция кайда? тенен чептигидди, икки сөттүнен реструктуризация диен үлени ытактак, то есть смысла хытар ити модернизация диен вообще эти объекттары тутуу болбата, бу организационный форманы уларыты баратетинне кирер, улехин бихете шүтбехылга диери буланнанан дорожная карта оңоһуллан бутерилтени чептигденере болбакка концессия барыяктах сорок объекттар убытышына кетеннейтер баалар онну гүленеме хагалатыбыт онун постепенно бу транспортная схема бар эттет бу кин улустарда он икки кутугу улустан ураты улустарга этинне очовоники хотугулугун бир частное партнерство на эти дигуле барыга онтон хотот түгөр, конечно, этинне айдактаганы биге он наман тохтыркак бут хуах, потому что этинне балгanya атын улин онно скорее всего тухнан терилте болан или акционирование было он все, ну то формата это зарылга, это улахан анализ это баратура. Гаврил Прокопьевич ары дагы кийинерге келекка, Грес 2 тутуллары турар, ула кирери турар. Булан быгытынан быйыл киректакты. Быйыл күн денетеду, кайдага деду. Опсене инте Грес 2 улага киддаганы тарып арыйда түһөдө окту. Онна олуктооктору ити чаахнай желери ген отан ити тиге ген кулбуну опуруа кайдак болугай бакулбур кинсе доллар очурка. Грес 2 тутутати бастакы туга бу надежно обеспечивать дерта улустар, потому что эти билеген үлери турар. Турар Грес Петергерде электростанция тугун нормативный срогун. Ахан турар, олихин кинех сол буйлуаннада, онтон бу объект тутуллан үлага киддагана постепенно эти объект тохтохтах. Эти бир бастакы туга иккихинан боллагана бу корат итина качтын бупруга кеңектах тон туга централизованный теплоснабженияга. Онтон, конечно, график кастада кашта, онтон бихи бары билен ол робот ол билеген объект почти тоғын түйет, тоғын бес біріган уже білем турар. Онтон шойдик үлі бардағына август-сентябрь деки запустанара бұландынар. Бұл күнлерге бастықы турбина запустанан 5 мегаватт нагрузкаға үлелі ғырытта. Вот. Билеген 2 турбинаға үле бара турар. Пуска наладышына үлелер етіне білемден үлеті. Буквально бұл май бүтегер еме. Онның уже тоқтан ақтағы тейдік барыта 4 турбина барыта апкаткаланан, пускалан алтканы баран күхүнгө запуска белем керекта. Эрге Грес кайда болан калды? Практически монтажа битен турар, агаяк изоляция үлете барыякта, хетеректере. А так электрическая түнен, газ түнен барыта битен уже благоустройство индеби курдук, станция игер финишный тух үлелер. Onu güleler kaldı. Ити эрге Грес им бир үлләбитин кудду күлли турар булады. Ебитер кини хапас резервнен болорду. Эрге билинге үлли турар Грес. Эрге билинге, потому что билеген бастыгы очерата кирер. Бу Грес 2 693 мегаватт. Да, Антон 2 очерата быгарылнагана бидде уже резервный источник. Говори пош билеген эме ыйтык көрөк кайын. ЖКХ тарыва үрдү турарынан связьтен мен маннык жана етекпен багарабын. Мен билеген үс тахынча 5 мегаватт коммунальный услуга төлөн олар баллакпына бу тариф кахан күтчей. Не маннык тияти кынада. Коммунальный тариф тоқтан турары. Востокытынан бу тепловая энергия, электрическая энергия, туах ититымны оны водоотведение. Вот. Не было она колобор
итини бери субсидияланар нехленняга. Колбор бүгүн күн тургунан бехнехленне бит ортотунан экономически обоснованный тарифтан сүрбе агысыры бырыгыныр төлөр. Да, онтан атынын бюджет берер. Эти предприятияларга субсидия быгытынан. Кутулустарга агыс 12 бырыгыны төлөрлөр. Это мен среднем. Колор Якутскайга где-то хектонигин бырыгын төлөр, нехленне бе төлөбүт. Ол фотогар эти средний тох этенник такка. Оннук же водоотведение субсидируйданар. Корака водоснабжение, конечно, полностью экономически обоснованной тарифы төлөбүт. Вот. Эти электроэнергияга, нехленняга биһиги тариф Россия орто уровеньтен чуткыра. Олехин бола ати билигин туох бара турар үле. Теңнәһен үле бара. Бу Дальний Восток Россия средний тарифыгар теңдеяхта үле бара турар. Оннан юридический рейдер. Терилтелерге бола. Да, терилтелер, оларга ити влиядига. Пример Ол билген аган хоттан көрдөкө үсөкөй бихан. Олата магагыннарга, зерилтелерге, басаттырга эме болагы. Отмен ипылах боллакпына эме тепчирде мега. Нехленняга ити влияние. Мен магагынак болом, ипылах магагынак. Да, юридический рейдер этинник тохтар итне сразу, потому что электроэнергияга тариф төт уровеньнах. Низкое напряжение, среднее напряжение 1 дьямбар, среднее напряжение 2, высокое напряжение. Уровень тарифтары место устугунаннар. Конечно, это государственный комитет по ценообразованию. Директор, конечно, подробно. Очо бу тариф, билинги төрү тарифтара ачыр кыга хох булади. Нехленняга хуаха. Дыйым бир күнтен хох болади. Хуах. Эсе бир вопрос тахпыт. Табейин элек битигер бу центральное отопление 2013 жылдан лакы килбите 2011 жылдан сагаланмаран бу нехленне почти 100 бирген центральное отопление колбанолор робот бу манна ПК-ны $90 емкостары. Ол онно төспедуны те ПК-нан баттыран маран, ол обырлы уну тоғыр селбет бе қаманна проблема. Габриил Прокопьевичтан будущем бұл вопроска бұл полигонлары электрге уңру туғынан туаме үдө туара программалар бар болуктары дудия. Живой вопрос, конечно, эти унахачи, уну кидах, уну тахи эти республики дах бир улханский вопрос болар. Он хвестан худбор эти ухачи тигар биге бу корапы тигар эти тутулла турар. Тоди тергет нехленне бит үскүмөттөн бири ванна корак колорор. Амастан бу Водозаборы танди. Да. Онтон тыгырыгар болаха, конечно, этинне үле барыян надо. Особенно эти благоустройства кирен тыгырыгар кирен эти полигоннар үскүллер. Ол полигоннар барата бараяктах санитарный тохай петир объекттар булуктахтар этинне бихитон үлебитин бу булырыңа тахалабыппыт тыгырыгар тох федеральный эти фонда качытыгар кирәрбит чурапчы бөхөлөгөр тох кос оңоттора хаджабыт. Это концессионный. То есть это не было эти туга бюджеттен, эти эпидем курдук бюджет бехоросходный час под худах улахан, оно баратын бюджетнен сабарках под хуах. Улehen эти гыче пониматынан канна эти эпидем курдук инвестор бар сиригар, эти дик бихюленит. Онно эти чурапчы бихюлегар. То не хаста бихюлег көрүлү бите туах. Чернышевская тохты диупут, онно
проект бұткаяна аспатаға. Онтон эти чурапчыгена заявочная ахан билеген 2 сатабан бара хадебут проекты үле бара турар. Бу май ортотугар ити үле бүтен уже бихи отыйгар ул фондага 2 этабын көмиски барыктак бит. Вот. Ити бихитнан бихитиннети 500 куб сука тохтах мощностях ол модульный канализационный очистной сооружение на турохтах поточона эти машиналар тиеннер онно сөкүллер. Аңа улахан байды. Сыната тон 500 тохтах примерно 6 миллион. Да. Ата кыра нелектер кайдак булоктун өбүдө болду. Оток кыры нехлектерге пока этинник тохтар кылдар кыхтара хуа, но просто сир отваттаннар полигон оңорон онно кутохтарын нада. Онно специально требования был. Требованияннан тохтар муниципалитеттер италлар. Биха улахан проблемы сөнүр бага бар. Онно ме быйыл буланан ол робот Нюрбакуратыгар. Нюрбакуратыгар, элбах фекальный у трасса кытыгар турар, почти өрүсүрдүгөр турар. Нөшөкөнө турар. Оно та инвестор көстүбүтэ, гынан баран билген ити сыйна бутыгар каян тохтаспакка бут бу күндөргө бирлери лехтагата. Проектон олла деген барыта бүтен ити үле барыктак дальше. Онотон кылыннана неме бир улахан ити булата, ити Нюрбакуратын эмети нюманнан концессионный нюманнан бахардак бутына. Вот. Он это эпитем курдук унна качига ди будюкской корапыты гарити объект бутин алгы тутабыт. Он асылга лаглерге баланны лилибет правда. Илага килехтахта. Хил Хил крам баччаларга крамытыттан но динне кыра нюанстар баллар, ол нюансы ден пока 2 очередтигар үппитух. Да, үппит бахарыл вака хиллер ден теханада. Оны боллана бастыкы чаха 2 миллиард 100 миллион кредитный качыга лебара турар, то билген үле тутулла турар, быйыл Ковшовай 2 проекттан турар. Водозаборный Ковш, он водоочистительное сооружение, Ковша станции первого подъема быйыл бютерехатых тахбыт. Ол 2 сабияк бытыгаритне билген качыгордуна хидебыт. То бахарлыга, потому что на баннер предложениялары бар, угунан линиядан барык бүтүн хөп, угунан баран опять заёмылар мугургугар объект бүтүн дорогой балан калар. Вот, ол эти атын иной источниктары көрдәмит тугун кучатаммыт ондугулены иташ. То механик бар эти вопрос бахарлыга. Эти булырын туп сарысыла билдирилген үле багытылына, элбан нехлекетинна быйыл интибитема салганар денди. Салганар. Оны боллана ите түтөр колор мен итинде мен элбак нехлектерге харыттым хеп. Оны болла үгүс багылыктар болла этелдер. Быйылгы туакка булыктар быйыл кыттыбаттар жана. Оны тога итини кыттар жан бие кытты деп болла дилер. Оны колор эн тухчете. Вот инна маннык ити үле 15 жылта хагаламыта. Вот, но хорох муниципалитеттер 15 жылга кайбыттар, 16 жылга мегаян тураллар. Инегенан бихи улахан сылбы сорук бүттен, бир бастыгы сылбыттен бу республика быт юбилейга. Ити белемнени үлете дегенен бара турар. Но максимально муниципальный территориялар, то бихи 211 муниципальный территориялар баракет техтарын надо. Олеген оннук условия оңорон Егор Афанасьевич поручениетнан быйыл итник быхарылылан турар. 15 жылга, 16 жылга кыттан кайбыт муниципальный территориялары конкурска келер бәккә ден. Олеген бу быйылгы конкурс болан бүтте. Тоғын нәхелек конкурска кытына түйет категориянан барда, били 2 категорияға повторна конкурс бара турар. Опция тоғын түйет болуға.
Онтон 6 муниципальный териллилер федеральный тоха киддибит быйыл. Кстати, быйыл гытта хағылан эти Россияға ЖКХ и городская среда ден направление тағыста. Это приоритетный проект быгытнан комфортная городская среда тоха киреммит 115 миллиона ылан 6 муниципальный терилли, то есть Агыс муниципальный терилли. 6 моногорода, он Дикускай город у нас жатай, келер биппит ол программа кыттаннарда ити тапсырыны үлетигер. Ол кача ханна барыктай холовра. Корактага примерно ханна барыктай бахола. Ити үп. Холовр коракка ла жуксы коратылла ди. Битер жатай илла ди. Кине тоққа гитахтахтар. Холга иске бол батаа болуди. Тинне порядок бар. Онна правила бар. Правила благоустройства населенных пунктов тен. Вот ол тугунан де онно минимальный пересечение бар. Именно ханнагулага гитахтахтар дворовая территориялар, парковая зона, жон сыллар сиддере, памятниктар, дворовый проездтар, огонь площадкалар, спортивная площадкалар, уличное освещение, курдугити дигулелер кириллер. Вот, но эти уле халканан барар, быйыл 205 миллион итне көрүлүнне, онтон ол соргото эти федеральный программа туакса финансирование намбарыга, он улаханагар эти прямой конкурс быгытынан муниципальный телевизор гыта. Иннегенан то бу фибекл габи сылай эти декүле бардагына, там бехелектер бит таскастүлөр алып потуп сохта. Үргөшө бияга керен жыттабы карлыга мактал болдун. Эяка уйлагатыгер итихилери багарабыт. Жебет курук хылас, убут курук рас болдун ден. Мактал.